Dong muka kalong ingdeng koire si karbi student fresher social meet ke paman pong. Mati jong ni phai share ni ada por phai share ke malom pen dong muka kalong ke do thongnok be college la pen higher secondary school along acharya riswe jang atum chingrum pen ingdeng koire si karbi fresher social meet paman pong. Melong aluhia man pen Japha bari mamit phu long sing teron KSY se amit phu Agustin terang sonse aluhi sar paman pen thongnok be college vice principal Babu teron la pen abarim college along union bodi atum chetong dun rinti janme gateng pen me pangcheng ponsi lun chetu parji ponde da philu charli aphan khebang me riswe jang doan ta phan dengpon sonse melong aluhia man pen kachetong duna tumpen lu charli hina kenang soran parta lu charli ke government job ke long aphan chotchera metha keng campaign kacharja una hin mate skill development la pen entrepreneurship a hin sitame RDK piponang jia puthak jumesen alam thanpon phuluni pen probin tarunang ki palya birta Malong News ni dak pini nili dokmuka karbi student freshers meet long nai chetong lo ining arong piglo athe dak pini ke theklong kadog weta ka chetong do la pen anutin sitame theklong dak smart chenchan mate prangset sat thekang pendet ke la sinon owe kimi to han jasmet ni lige than kang tung bangke la non jasmet ili tuma muni da tum sita ala kacharli po hodo bang apor panahok hedet ni kacharli pelun de loga charli chatagali kaya pan Bukan dia kai gosong si mesen ni peni tu mek kai gosong si mesen ni la sono phanji la pendet ke kacharli polong ladak ili just pu degree apan cho certificate po phanchat kali den ni kacharli bolo tang te dak knowledge po bang long ni knowledge po bang gain ni lai lo ke te nai la si degree ke long po ili bori kirsan ku sita me quality education po bang ili tum theklong ong ede athe dak check lang dam ka la lo quality education ke ili tuma sona examination la pulonang matric high secondary la hai ke degree punala hai ka phi dikok sita ili tum lang dam nai ke quality education lo check lang ke competitive exam lo tet along pen dang lok pun ili tuma jat along sit me entrance test polong so me ka qualify do na ba ili tum sumpi lasi ni ligi pudame la degree ko ka charli degree ku chot kali quality ko ba lahan lo asika dog we phan nili owe ki milo wa charli to man ke lasi pachini lo student freshers social kamil bahasa aja meklong nang likhan ang liki aman kan chok ha pen ang opc ki position oh nilfan dak pini ding koi raisi karbi freshers social media long dak dok kai secondary hall long nang khang bang nili ningarong piklo the nili sidame 2002 si ladak ke join nili ke join pen 2000 kan si la so 2003 si amhang pathek nili sidame hala so sidame dudulong lo ningarong piklo piningan bangke bang bom pen arta ngkoi raisian nang lilo sumaratum ladak bangke hakicheng ben sitame kese do kese rothom ropli la son do kokse ladak bangke karbi sumari sibat donang pu so kemang pen si pu langli do podiming kido anke ramsing teron do kado gabe tum ke bor i pen la si la so kesi amang nang theklo ningarong piglo ni lista me ladak karbi hala so inuet nili inuet si arjab dulu no son lo sitame sumartum la so akemang pon la so KCC amhang pathek bang ningarong piglo la si pini nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta